مرحبا گهدارین پودکست آزادی ولات ام وی هفته جی بمجار و ناوروک که جدال پیش بریونه وقتی زنین که هفته 4 نیسان یا روزا وکی ناف گله کرد وکی روزا وجین جی تب ناف کرن روزا روزبونا ربری گله کرد برز عبدالله öcalan هات پیروز کرن و ما هفته 4 نیسان الپشت خوهشت لگلک باجارین کردستان و لگلک باجارین اروپای جی اوروج به وکی فستیوال هات دارخستن و هات پیشوازی کرد دوی چرچوه ده امی جی بری خو بدن پیروزباهین 4 نیسان هر وها لهل باجاری کو 4 نیسان هاتی پیروز کرن کسی کو تولی پیروزباهی بوی دوان پیروزباهیان ده کی جان پیام درکت پیش چه درکت پیش امی ایرو هول بدن ده وی پودکست خود بالی بکشین سروی عالی بله گهدارین هجا میوانم نیوه هفتیه هفسروکی ده به پیه باجار وانه جمال دمره برز دمرز بجم تب خیراتی سرسرا و سرچاوان هاتی ناف خیری دا بی گلک سپاست کم صحابی ملاوی آوا وکی ما دست بکی ده جیبال کشانده سره هفتیه 4 نیسان لپشت خوهشت ده 4 نیسان ده پیامه که چاوه درکته هوله عالیه گله کرد و پیاما کو هاتی داین چبو لگلک باجاران تیجی زانی کو ده فستیوال جی هاتن دارخستن پیروزباهی جبوی روژا روژبونا ربری گله کرد برز عبدالله öcalan هاتن دارخستن هر وها 3 روژال سر هفدو جی لآمارای فستیوال ابناوی آمارای جی هاتل دارخستن دوان فستیوالان ده و هفتیه ده پیاما کو هری زیده درکتی یا کو گل بانگوازی دکر یا کو گل دانی زمان چبون بلی وش چوانی زمان 4 نیسان جبو گله کرد و تاک گلک گرینگ دگره دحوینه هرچ قاس او روژا دی کسات ریبری گله کرد روژبونا ریبری گله کرد بجی لی گله کرد و روژه وک روژبونا خود بینه جبروجی پشتی سالین 10,000 ور او روژبونا ریبری گله کرد دی پیروز کرن بگرسایی دی پیروز کرن بکله جانی بجوش لی دستالاتی دولت ترک دستری دا هر دم جبو پیروزباهی و روژه آستنگی دردخست حتی امزانو که سالین 2000 نهان داجی لخلفتیه ده هوال هاتن شهید کرن جبو و روژه جی گله کرد بردلین گلک گراندان لی بله تجار دش پیروز کرنا و روژه جی برندان ای سال جی گلک ناوندان جی لخلفتیه وک جهکی فستیوالی هات پیروز کرن فستیوال هاتن لدار خستن روژین فستیوالین آمارایی هاتن لدار خستن بالدرشما ریبرتی آزاد بربریکتی نتوای دموکراتیک به وی درشمه به وی سلوگانی هات پیروز کرن دوان پیروزباهیان دا گله کرد هلبت دخواز خون آنی زمان او دخواز گله کرد چی بو دستری دا میماری و آشتیه آزادی میماری و آشتیه آنین زمان دخوازی آزادی فیزیکی کرن همان دمی دا جبو ریبری گلی کرد ستاتویه که حقوقی جی خواستن بله به وی آوائی دخوازا گرتین آزادی جی کرن دخوازی خو آنین زمان هلبت امویا باش دزانن ده هر قاده دا ده هر دری ده هر جهه گلی کرد دخوازی آزادی خود که دخوازی آزادی ریبری خود که ستاتیا خود که ناسنامه خود که دوی درجی ام دبینم که اف دخوازن گلی کرد در کتم پیشیه اف پیان خود برای گشتی را به دستلاتاریان را به جهان را پارو کرن گوتن ام لوی درینه ام لکلکا ریبری خونه ام دخوازا آزادی ریبری خود کن ام آزادی ریبری خود آزادی خود دبینن یعنی ام دبیجن حتی ریبری ما آزاد نبه ام جی آزاد نبن گلی کرد به وی آوایی دفکره به وی قایده دفکره گلی کرد جبروی جی آزادی ریبری گلی کرد براستی جی پر گرینگه جبو گلی کرد جی خطکه سوره جبو پیشکتنا وی پیواجوی جی جبو
bi tenduristî pêşketina vê pêvajoyî bi rastî azadiya rêberê gelê Kurd, statûya rêberê gelê Kurd gelek girîng e. Çimkî em dibêjin ji bo pêşketina vê pêvajoyê bi pêşketina wî bi pêş ve çûyîna wî ya dibe rêberê gelê Kurd azad bibe, şert û mercê wî guncav bibe. Statûya wî li gorî zagonê pêguhertin. Zagona wî hebe, qanûna wî hebe. Heta ku zagona wî statûyî bi aliyê meclîsê ve neyê diyar kirin, bi rastî weteya vê pêvajoyê jî namîne. Niqaşê dibêjin ji bo ciyê mayîna fîzîkî cî hatiye çêkirin, rêberê gelê Kurd tiştê wisa zevş girîng nabîne. Ji bo rêberê gelê Kurd azadiya gelê xwe ye. Pêşketina vê pêvajoyê dawiyê da bi aliyê qanûnan ve zagonan ve misogerkirina vê pêvajoyê ye. Em viya bi vî awayî dibînin. Birêz Demir, em dibînin ku di ser hevdîtinên 27 Sibatê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de hema bêje nêzî salek û nîv dem derbas bû. Yani di vê dema heyî de niha jî te balkişande serê girîngiya amadekirina bingeheke hiqûqî çi ye gelo? Belê rast e 27 Sibatê em zanin demeke gelek dîrokî ye. Di vê rojê rêberê gelê Kurd bi banga aştî û civaka demokratîk bangek ji raya giştî re parve kir. Bangeke gelek dîrokî bû. Bandora xwe bi her awayî li ser gelan kir. Li ser cîhanê raya giştî kir. Li wê rojê pê ve heta roja îro çi bû çi nebû em bi Kurd û bi kurtasî çend tişta bibêjin. Gelek tişt di aliyê tevgera azadiyê ve derket holê. Gelek gavên dîrokî hatin avêtin. Yek bi yek helbet em ser vana zêde nesekinin ji xwe tê zanîn. Lêbelê tişta girîng çi bû? Êdî gotin em çek wek amûrekê di jiyana têkoşîna xwe da derdixin. Hem ber dewleta Tirk wî awayî tevgera azadiyê biryara bêçekkirinê da. Ev bandorekî gelek mezin li ser raya giştî kir. Dengekî mezin derxist holê. Piştî wî jî em zanin gelek biryarên cida jî hatin dayîn. Merasîm hatin kirin. Lê li hember vêya di milê dewleta Tirk aliyê dewleta Tirk da em zanin ku heta roja îroyîn jî tu gavekî em bêjin erînî nehat avêtin. Belê her çi qas di ser zemîna meclîsê komisyonek hat avakirin jî belê wê komisyonê raporek jî derxist. Her çi qas di nebesî û kêmasî di vê raporê de gelek bin jî rapor jî derxist. Lêbelê gorî vê raporê jî tucar desthilatîya AKP û MHP heta niha gavek şêmber neavîtiye. Salvegera vê peyama dîrokiya rêberê gelê Kurd da dîsa gelê Kurd peyamek da got êdî pêvajo ketiye onaxa duyemîn. Yani got êdî aştiya negatif derbazî aştiya pozitif bibe divê. Aştiya negatif çi ye? Aştiya negatif rawestandina şer e. Êdî yani çek wek amûrekî di jiyana tevgerê de derxistina biryardayîna vê bû. Lê aştiya pozitif çi ye? Aştiya pozitif jî ew bû divê di aliyê zagonî ve qanûnî ve destûrî de gavên şêmber bên avêtin. Da ku aştiya negatif xera nebe. Yani misogerkirina aştiya negatif girêdayî aştiya pozitif e. Divê milê da, divê warê da divê gavên şêmber bên avêtin. Belê rêberê gelê Kurd wê da banga xwe ya duyemîn da jî dîsa ev tiştana anîn ziman behsa entegrasyona demokratîk kir, behsa zagonên azadiyê kir, zagonên demkî kir. Lêbelê aliyê desthilatdariyê ve heta roja îroyîn jî di van mijaran da tu gavên şêmber nehatine avêtin. Me jorê jî behsa vîya kir, di serî da divê ji bo statiya rêberê gelê Kurd demildest zagonek bêdexistin li ser zemîna meclîsê. Yani statûya rêberê gelê Kurd wek şêmber
bêkevşkirin êdî. Ew tê çûwateyê divê azadiya fîzîkî ya rêberê gelê Kurd êdî bêlê darxistin. Heta azadiya rêberê gelê Kurd me got pêk neyê, ev pêvajoyê jî wek tenduristî pêşvan naçe. Du rejê em zanin gavên dinên hene, zagonên dinên hene, zagonên azadiyê, dawiyê de jî di aliyê destûra bingehîn ve pirsa Kurdî divê bêçareserkirin. Ev tiştekî gelek girîng e. Ji bo entegrasyona demokratîk divê ev gavên dîrokî bên avêtin. Heta ev gavên dîrokî neyên avêtin, em zanin ku wateya vê pêvajoyê jî namîne. Bi vî awayî em dikarin kurtasî bînin ziman. Belê ji bo azadiya fîzîkî ya Birêz Abdullah Öcalan ku di çarê Nîsanê de jî careke din daxwaza gelê Kurd derkete pêş, li ser vê daxwazê jîro pêştir ji bo pêşerojê çi dikeve ser milê siyaseta gelê Kurd, çi dikeve ser milê partiyên Kurdan yên heyî. Ji bo azadiya rêberê gelê Kurd, daxwaza gelê Kurd kiş e. Gelê Kurd dibêje heta rêberê me azad nebe, em jî azad nabin. Bi vî awayî nêzîkî meseleyê dibe. Bi girseyî, bi dengekî berz û bilind gelê Kurd ev daxwaza xwe anî ziman. Bangî desthilatdariyê kir. Got divê demildest êdî rêberê gelê Kurd bi awayekî fîzîkî bê azadkirin. Di vê mebestê de erk û berpirsyariya qada siyasetê çi ye? Helbet qada siyasetê di vî warê de divê di nav liv û tevgerekê de bin. Di ser meclîsa zemînê, di her qadê, di soqaqê de, di panelan de, li Ewropayê her dem vê daxwazê bînin ziman. Ji ber ku di serî de jî şîrîkê hikûmetê bi devê MHP ev anîbûn ziman. Gotibûn bila rêxistina xwe fesî bike aliyê çekan ve bila werê ser zemîna meclîsê daxwazên xwe bîne ziman. Ji bo rêberê gelê Kurd, devlet baxçelî em zanin ku ev anîbû ziman. Lê belê heta roja îro em zanin ku di vî warî de, di vî milî de gavek nehatine avêtin. Qada siyasetê divê vê banga devlet baxçelî her dem di ser zemîna meclîsê bîne ziman. Ji bangî AKP û MHP'yê bike. Bêje ka we serî da bangeke ha kiribû we daxwazeke ha kiribû. Daxwaza we çi bû? We gotibû bi aliyê çekî ve bira rêxistina xwe fesîh bike. Belê ew hat kirin, hat kirin. Lê belê hûn çima gavên şêmber navêjin? Bila pirsa vî bike, gazincê vî bike, giliyê vî bike. Ser vê mijarê bi rastî jî ser zemîna meclîsê qelsiyek heye. Piranî jî di aliyê siyasetmedarên gelê Kurd ve dostên siyasetmedarên Kurd, dostên Kurdan ve dibe ev her dem divê bînin ziman. Belê girîng e, yani çima gelê Kurd çima girîng dibîne azadiya rêberê xwe. Gelê Kurd zane ku pêşketina vê pêvajoyê ancak bi azadiya rêberê gelê Kurd ve pêkan e. Bêjin heta mirov azad nebe. Çawa daxwaziya azadiya gelê xwe bike? Bi çi amûrê, bi çi şêwazê em bêjin vana bîne ziman? Dîplomasiyê çawa bi pêş ve bibe? Hevdîtinan çawa bike? Em bêjin di devletê ra, ji em bêjin qadên dinê ra, raya giştî ra, akademisyenan ra, nivîskaran ra, rewşenbîran ra, çawa hevdîtinan pêk bîne rêberê gelê Kurd? Helbet dibe şert û mercê wî divê guncav be. Ev jî ancak em zanin ku bi azadiya fîzîkî ancak memkûn e. Ber wê jî qada siyasetê di her awayî, di her zemînê, di her demê divê viya bîne ziman, daxwaza viya bike, ji ber mecbûr bike ku desthilatdarî gavên şêmber di vê aliyê de bavêje. Belê hevalê Cemal bi rastî jî wekî te jî anî ziman dema ku mirov îro berê xwe didê vê meseleya azadiya fîzîkî ya Birêz Abdullah Öcalan
مروف عالیه و آنجی پر عالیه و یا کو امیرود بینن تنه ام تنه نکارن بحثا پین گاوین کو آنجی حوجه گاوین کو با آوائی کی لزگینی دولت باویجن اف مسئله که بسری خواه لیل عالی دنجی برپرسیاریه کو دکوین سر پشتا پارتیین سیاسی دکوین سر پشتا سیاست مداری کرد مسئله کو ام بیجن آنجی عالی کو لسر حوجه بونه کو لسر گل کرد خویا دکیجی هیا دورده جی تبال کشان دست سروی داره سروان عالیه وی وکی گوتنا تیا داوی امبر به داویا پودکست خوبتین تشتكي كوت اللي زيادة بكي تلقوتني الخو زيادة بكي آنجي وكي قوتنا تيا داوي بيامات تيا داوي تشبه كرم بكم ويجيش تفكرن داوی دم خوازم وانا بین زمان سکنا گلی کرد بانگا گلی کرد دخوازا گلی کرد ده هشت آدار دجی ده نوروز دجی ده هر زمینی جی کشه گلی کرد دخوازا چد که البته گلی کرد دخوازا آشتیه که برومت که پشتی وی آشتیا برومت گلی کرد خوازه برسا کردی بوک آمورین حقوقی و دموکراتیک و دیپلماسی بیچاره سر کردن با آخافتنی به سر زمین مجلس بیچاره سر کرد بله محتاب وی پرس چاره سر کردن پرس کردی که کیه گلی کرد ویاجی درخست حالی البت ریبری گلی کرد بریز عبدالله اوجالانه بله حمد خانی 330 سال بری ویا گوتنه که گلک دیروکی کریه دوی گوتنه احمد خانی دا دوی وی زمانی هر کس میمار دیواری خواه بلی کرد بلی گلی کردچی آنی زمان گوت ادی میمار آشتیه میمار چارسریه جی ریبری گلی کرد بریز عبدالله اوجالانه دوی دملدست شرط و مرجوین به گنجاف کرن آزادیای فیزیکی بله درخستن گاوین شنبر گاوین زاگونی و دستوری بین آویتن بلی حوالی جمال دمر ام بیجن جبر کوت ایرو بوی میوان پودکستا ما گلک سپاس و مالتا و به از سپاس دکم صابن جبو بو اف درفت دامه ما فکر و رمان اخو پار بکر بله گهدارین پودکست آزادیا ولات ام به هفتیه جی گهاشتن داویا برنامه اخوه حتی پودکست کدن بمینن دخوشیه ده دم باش